Hello papagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo nga Edgar san napudpod no anagan. Kastoy ti kunana, dirman ang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko pa'y drama. Ititawan ko na suro ka 40, baruak pay laeng, kat no apay akasta, isutin nakisalaysay kan ka. Rogyak nga rudan ti agsalaysa. Papanam, Edgar. Ijay suda da tatang. Kas iti singawd, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit kaano ngay pasyar mauti bagbaga manubyam, nabayagin nga istoryam day ta anubyam, ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Wunto Adan tulat ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay na yan. Mapanan ti tawan, Edgar. Alukuyam tinubyam, tagkasar kayaon. Madanon tulat ta kaday. Di kaya ganat. Talin-linayin may pailati ayan-ayat may. Tapnusan amak kusal. Nasaya at matain may ka, Edgar. Agda problema. Ha? Inya day tangay Silya? Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada, ngamawan pagbayad ko. Sana problema day tang. Nagdakwartap. Naglako ak itimulak abens. Natsambaak tinangina aprisyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatan? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Dito inay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo ti pa ikasar ka niya? Wen, ng pagsaritaan tantupay anaimbag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit, anyay, rumor na. Intag pasyar. Kasla masadotak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngamawan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho Genobia ni Insan Edgar? Sales lady ka no, iti may sa amol ijay syudad. Ay, adan sama makatawanan ng agnobyo dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na. Wang nga raud. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Diyak man amaw iti dayjay akasinsin maw. Wano, saan nga takay at di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka naw tinubya na. May mayat kumamala ang ano mamamuyaw. Nabayagan nga bagbagamay. Gamsaan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar? Agurnong da kanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan ti tawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mau. Ngamawan pa'y mo. Diyak amo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Ha? Wanin sang. Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga sawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti pa nagswerte managlakaw. Kwa? Ado ti pakausaran ti kwarta insang. Kas kumaitan niya. Kabaro ka mo, Insan. Awan paggastusam. Adamo business dante kan uncle, tadapos to da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa? Basta insang. Ado ti paggastusan. Iso nga, awan pa'y urnong kao. Ay, nakalako ka manan iti mulam manatang. Agpasyudad ka man nga taan, Edgar. Kung tatang, tapag sarita amin kanisilya ti kasarmay.
Nagsayatan nga nakaw. Ay, sige. Ikasar mo nga rodan tinubyam. Among pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay. Malala. Di yun ibaybayag. Tanay, mapaadan titawin na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Apay ngagmay may saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami. Anya, apay ngay, nagapa kayo manain. Uy, pinapanaw na iti balay da. Isungag, naudak man nanditi balay. Anya, Jak pagtatak ko nanday dya babae. Saan na bali ha? Saan kami mo ta nagkasar? ay, una yan aya. Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo ngagtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masanutak pa ila ita. Kahit puti agina na. Tumulong akto ano gumagutak na. Planok nga roti ag subling ag trabaho di syudad manong igar. Kasla masadutak mo tin nga ag trabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbaatan nyo iti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso, bay-bay amon da jay. Ay, anya. Si kangay manaw. Damag ka, kaada ka nung nubyam ija syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalukuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam ki din. Aw, ay, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo silya. Kumplito man nanti abastaw. Agyaman nak, Edgar. Ay no, mababainakan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngaming kaasawa ka. Ha? No payawan pa'y napasamak itinagbaitan ta. Panagri na kaasawa ka. Uray siya, Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaro, Edgar. Kahit kasano ngay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada Sa bali latit itagkaw. Ada nakalasin na para iti kasarta. Ah, kasta ka di. Iso nga awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasarin ta dumanong kamay. Ah, ay uwan. Kaya't kumiten ti makiasawa kin ka, Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-adal. Ha? Doa semestri laangan, Edgar. Makalpaston ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan na ko ma. Sabi ko mata mauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Adala tama lapid niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo. 38 mo lang. Kat 27 ko ma. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaganap. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitok deta. Diyak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko ma, tadi nagtapasakitan. Sige, aw-awato latan. Ang patgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga orayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Taada pa'y tultulungak akabsat ko. Wine, maawatan ka? Gapotay ayatan ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Tanakala ko manon iti mula na anatong. Talaga mat ni Manong Manipod at dan nobya na dya syudad. Kanayonan nga wan dito balay. Agbalin sa mutan asi ti boy ti kamsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat
Kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi anang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, anya trabaho tinubyan ni Manong aya? Sales lady mo't laeng iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday. Agyaman at tayo manugo ka ngagpasyar iti balay, may. Mabainak mo't ngamin ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang nga agkas-kasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ijay balayo. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kaya pa'y kasar kanya. Respeto kyamin na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Nagaro doon agrubwak ka. Tagawid tayo di balay, may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Asino ti lutlutuan niyo? Sumangpet damanong mau ken tinubyan na numadamdama. Pasyar na tinubyan na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno umam-amu yung tinubyan ni Manong. Wen nga raw, nabayagan na kayat mi amakita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isog na ng kintatang. Naimbag nga oras yun, tata. Nana. Kastamot ken ka, balasang kaw. Ay nabayagan na kaya da ka makita basahang. Iswa na yung bagmitata nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Ay, simangpot kayo mag... Ha? Ha? Danay, ni Silya. Kayan ayat kaw. Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No kasta. Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Kaya Dani mo talaga. Awang matin ti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Barumanin tanagsinadan iti kinalibin na diti lugar may. Anya? Ay, panawang ka pa diti balkon tayo naman agsodal iti nyag. Uminom ka man iti tubog ti nyag. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanya. Tapi naglulukwan na klaan. Ay, pakawanan na ko ma. Sorry. Sana balay. Tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsya ka maipatag na ka ti husto tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanya. Idi na mo ang ama si Kugak. Pinanawan na. Ay, kumusta gaham ti sikog mo iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan naalisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno akinagura ka. Ngamruming bawmutlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ay ayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko ngay ayatan, Edgar? Ha? Pinaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalata di ay ayatag. Please, amumot asikat ikaunaan nga inayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasim. Pakawanin nak, Edgar. Ngam no amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Lagi ngita. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayatin ka, Silya.
Maasi ka kumamakanyak, ah? Amo mo, ka sa ti panagayak ko keng ka. Nari na muday ta. Ang mapay ngay ka lang na mutay. Pakawanan na kumain ka. Nidaan ni ti ay Manong, pakawanan na. Ang mawan plano ka mang pasakit kang ka. Jak ni namnama ni Silya magaham ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arek na kwa na. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay nga nagkurangan. Tapay akas to ti mabal pasamat. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawag ka natin siyong kuking kwara. Pinangnamnaman na lagayam iti awan. Awan puso na. Kasto lagayam ti subad na iti aglalapusanan. Ngayon pa ko kang kwara. Pati dagiti naglakwak iti natangamulat. Inintag ko kang kwara. Amin nakidawon na itagaw. Ay atagangaro na itasilya. Ang yaman naman, napasaginan na may lagayam. Ay, Pasensya kan Manong ah. Ay, awatam ko matigasat man. ha? May saka may? Nagsina kayo lang arudan, sinublihan pa ilaan. Hindi mo pa ila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka ngamyak. Yang ay, agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo latta ko makanyak ko ni Silya. Lading ito, Manong. Ang ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Umano kay ngarudan? Sana dito iti pag nakita niyo. Umadayo kayaw. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun, ha? Nay, nanang. Dakay mahit. Sumrek kayo ah. Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mat makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, ngagdandan na kayo kinisilya, danay. Apay, awan pa'y plano yaw nga agkasar. Awan mo trabaho ko, nanang. Nagsapulak pa'y iti trabaho. No kasta, awan pa'y la trabaho, ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha? Awan pa'y serbi na amaskulado. Di man agtrabaho. Siyak ti manggad para iti pagbiag mi. Anya, Agtal na ka man, Silya. Manulat sweldom ka, sales lady ngay, nagbasik. Amo mat gayam abasik. Ngam apay adinak tulungan nga agtrabaho. Ha? Isubli kun tanak yo kada kayo nanang. Kanayon kami mat lang nga agapan. ha? Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayugayam anagaggagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamat anagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina. Day talaang ay. Nagsina talang rod idain. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya, mate. Pinilit na. Malaala, husto daytan. No kadayon kayo mat lang nga agapa. Nasaysaya at lang agsina kayaw. No kasta, nagsina kayong kinisilya, danay. Huwag man, makauma ti ugali na. Sublatan manan ano kaya mo? Anya? Unay kiti pa nagkikitam kada taon, danay. Apay agbibisinak iti babae. Ha? Agbakala brown. Yung ti sublatek ti subsobram. Di uray awam may. Uray sa anak agwapaw. Amok ti agpili iti agbaling nga asawa. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata da di babae. Inungong tak nga rod ti kabsat ko gapoy ti kasjay nga imbaga na kanyak manang biyanang. Kas lang amin nawan respeto na kanyak amanong na iti kasjay nga imbaga na. Nagsina nga rod dagiti duwa ket nakasarak manen iti sabali a nobya ti kabsat ko. Ngem siya awam pay nobyak nga ginggayta. Tawam pay met makita wenno pakarik naak iti ayat. Kat nugasat ko ti agbaak abaro awat taklatan. Alakastan to'y paghayam mo, Edgar. Talaga kasta ni ayat pag-ayam ko.
Saan nga iti amin nagundaway, katragsak ti mapasaram. At damot lata mapadasan, wano mapasaram aladingit. Ako nada. Iso asak baya sarkam ni ayat, sa ganaam lata mati, mabalin nga ibunga na. Angam saan ka mapukawan itinamnama. Nalabit, talaga saan pa'y adimtang ti parakan ka. At danto pa'y nasurok a 50 titawan na, santo na asawa, at dapay kat senior citizen Iso nga awan innubingan, lin na kayan, wano binnaketan, itipan na asawa. Basta lakit din naragsak da adwa. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Edgar. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wa ninyo nos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hello papagayam, naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod kani pagayam tayo nga upeng sa napudpud no anagan. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, dahito istoryak ngay padramak ken ka kat napasamak idi nagsakitak. Gapoy ti panagsakit ko na panunot ti hasawak ti mangalay ti katulong me. Isu na laang tanakatumpong kami iti kutikot ababaw nan. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Upeng, mangantan. Nasakit ti bagbagik, kaslag kakapsutak lakay. Nay, ang mga nunabanog ka lang. Ay, diyak mo Alang araw, mangangkan, tamno pumiksa ka. Natamnay mo ti panagraman ko, diyak makapangan. Ay na, pilitam ti mga na. Kasan o pumigsa ka no di ka mga. Mawit lang tayalaan ka itik kanam. Damian lakay. Mapanak bit dyan dananang Sikapay lang ti agluto. Aglaba ka nagdalos dito'y balay Anyat aramidam ijaya bakit? Inak ilutuan kan ilabaan ni ida. Kan agdalusak mata ni balay da Anya? Di ka agmulagat Damian. Masakit ni nanang. Isuasyak pay lang ti mga sikaso kadakwada. Amok ti pampanunutam. Apay ti ko namjak mabasa ti panunot mo. May lablaban kin may lutlutuan na dananang kan tatang. Idin to ta di na maarami dagiti trabaho dito'y balay. Kun kunam siguro di ta panunot mo. Erosi mo, samatan siya mga. Saan mat nga? Sige, inakunkat ni Aldawan. Sapay ko matamawatan nakdamyan, naganak ko dagi jay, pagrebangak ti mga sikaso kadakwada. Ay na, nagsakit ti sikat ko, Berting. Ay, si kamang pa'y lataglaba, agluto ka nagdalos dito'y balay. Anya, ay sus, altawag, at dapay papanak upeng. Ay, mabainak mga minidyanak ta, no isumanan ti baunag. Ay, kasadungay, talaga adyak makatrabaho. Nagsakit ti sikat ko, kasla matukol. Naurnungan ti murang ta. Sige, bayam ta, mangkita kititang danak ng may aglababakay. Aginala ka pa'y laang nga raw. Ay, naimbag nga oras mo, Bertang! Nay, sika magayam kakamayla. Anya gagaram. Nadamag ko nga agsapsapol ka kano ititang danam nga aglaba, Bertang. Ha? Nagpigsa ti radar talapayag mo. Talaga napigsa, Pati panagangot ko ka napigsa. Nulapsan ti agsarita. Kabalak ti aganop ta maangot ko. No sa dino ti ayan dagiti alingaw, musang kas kada abuyaw ija kabakiran. Anya? Kas ita, amaw no nagdigos ka no saan. Medyo
At sa bali masayop ko. Isamok lata na di ka nagdigos, Bertang. Ay, nagloko ka. Kano ka digdigos ko lang itay? Di ka man mangriro, Bertang. Kalanlanig na buok mo. Nagdigos ako ng kidain. Di nakmanlukwan. Ay, ayangay. Alaan nakakatulong yaw, Bertang. Ala, sumrag ka nga ron. Tapag saritahan ta ti Swildong. Oh, babes! Isang halik mo lang. Oh, babes! Isang Ay, Mayla. ngiti mo lang. Nagsapa ka mo ito naglablaba. Ay, kastoy ti rumbang. Umuna nga aldaw ko itang agtrabaho kada kayo ita. Iso amasapul asapaek, ah? Ay, pasensyakan kaka ah. Diyak ngamin makalaba, tanasakit latat isikat ko. Pasat siguro ti pa nagbakit ko dahito. Iso nga ano, sampay latag trabaho dito'y balay ah. Wan, kakaupeng. Awan problema. Matanda na nakmay. Ay, makamukan to namang lukat iti rep. Noan niya ti kayat mo alutuan a pangaldawan tayo. Ay, mabit lang, upeng. Aglabalaang matinawatak at trabaho dito ya. Ha? No, agluto ka na agdalusak. Ay, sabali at ibayad na kita at trabaho. Anya? Ay, wait, kabsat. Tingamin nagsaritaan may kanila kay mau, kat aglaba aklaan. Di na maimbaga day ta agluto. Ha? Ay, kanwan gayam. Kidawag nga, aginawi na kiti malam. Takaasim mo iya asawak, ah. Awang matikain na rakop na itirabi ay no kasjay amalammain. Anya? Siyak gamin ti pan nakaulis na. Ti human blanket na ako nada kaka. Ay, ekwa. Kundi ka madanagan. Tabasit la ti singirag abayad ti panaglabak. Panaglutaw, ken panagdalos ko ditaw. Di kay singirin iti dakal. Adala ka umdas apara iti kanan mi nga agasawa. Ayos lata, kaka. Manungay, kaka. Sa nga gasot ti panaglabak. 50 ti panaglutaw. Kan 20 pesos lang ti panagdalos ko iti inaldaw. Ay, agyaman kunaklano nangin ti singirmon. Ay, saan? Makaawat akmet, kaka. Basta, isulderyo at ipagplitik nga ginawi di balay, ah. Plitik no umayak, kan plitik metlaan no agawid ak iti malam. Ay, manungay ti pletem, kaka. 150 ti arkila ti tricycle nga umay, kastametan panagawid. Ha? Pag naimon may la, asidag mo ti balay yoging ka dito'y balay sang ka day. Ay, wen magkit di, ah. Tapno di ka mabanog nga aginawid. Maturog ka dito'y balay. Ay, saan, ah? Kaasi Manila kay ko, ah. Ah. Agrayuma nga main. Kanayon alumtag ti saka na. Awan ti agluto iti kanan na. Kan, awan ka inarakop na. Kailiw nakday jay. Sige nga ron. Kasi mo dyan sawap. Wen nga rod kaka. Piman mo dya asawa. Kaasi mat. Iso nga agyaman na ka. Tada kayo apakitrabawak. Kat, ada pangalaan may ti kwarta may. Ay, thank you talaga. Berteng, pilitak sa laang ang tibagik nga agtrabaho. Kabaulak mat siguro, basta inayadak laang taggaraw. Ay saan? Di mo persaan tabagay. Taamangan no at adang agsarik ka. Marigatan ta, Berteng. Agasam ti sweldo ni Mayla iti inaldaw ngay. Isupay ko maamaurnong taday jay. Kabailan ta. Tinapatag. At nakatulungan ta dito'y balay open.
Ken tulong tamutin aking kwa na. Kasi masaki ganda asawa na. Kasapulan dati kwarta. Ta, pagpaagas nila kay na. Ay, sapay kumaat agimbagak mutun lakay. Well, basta aginanakan imbag. Ken mangan ka iti nasustansya taraon. Hey, hello, Damian. Binaonak ni kakabirteng. Nagluto ak iti native a manok. Padigwan kayo kano kunana. Dua alup puti manok. Dua akaray kay sa may sa atengad. Kentay ulo ti manok dagitoy. Kuna jay lalaki a katugangam, si daan kano ni Rosie nga asawam ti dua alupaw. Ta si damati karay kay tengad kan ulo. Ha? Sumrel ka ko na. Ha? Ay, ayan nga itay malukong yawn. Ah, ne. Nagado mataprutas dito ya. Ne. Naglukon. Tila makutkutinan. Ay, ala. Natin nagmatantoy ipadigog kumakada kayo. Na. Ay, sus, awanan, naibalangan. Anya tinatinag yung ay, nana. No si kanto mga mindamyan, di mo imbalas ada gusto ipadigog kuma. Hanyangay, naibalangan ah. Ang mapalin pa na ito eh. Ay, sanin. Ay, asos. Itag kuntulay ti aso daytan, nanamayla. Narugitan. Ay, mabalin pa'y dagito eh. Ugasam tulangan. Aday ta, Susako. makamukan. Ay, sige tayo na kontada pa'y aramida kijabalay na katugangam. Ay, Wan. Ay, dumawat akman dito'y prutas yu barok. Ah. Ay, mangala akon, Wan. Asos. Naimbagla pa sa lubong ko may asawa ka. Sige, mapana kon baraw. Thank you, ah. Eh, di mo usarin da ito yan, kakaupeng. Ay taymot para simba sapatos ko dayta. Us-usar kiti Domingo. Ha? Kunak no di mon kaya tala ko ma. Ay kayat mo aya. Sige, kukuha mo, Mayla. Ay, thank you garod ah. Ay, kay nalabasit at imbayo gay. Di yun sama us-usarin day jayan. Ala, ikaw no di yo kayat. Tausarin mikan nila kay. Sige, alaamlatan ka. Sige, agawin ak nga ruda nata na maluman. Aywan, nagbalkutak gayam itibasit nga asukar kan kapiyo ah. Tawan pagkapimi kan nila kay. Berteng, nakitam tayo rilukan sing-sing ko dito'y drawer ko. Jak linuklukatan ta drawer mo. Iso adi mo damagan kanya. Ni, ayan na nga rudan nga ay. Sapay nangina dayjay nga alahas ko. Tanaggapoy jabrod dayjay. Inted ni kabagis ko, idi nagbalik bayan. Jak mo ah. Ang mga no na misplace mo lang. Imposible Sa kunto mo, law sa randay dyan na rumwarak. Dito'y matla drawer ko ti pangiduldulinak. Ayan na nga rudin nga. Magsakit si Saka Mayla. Anay ko, anay. Bimlong matan na. Anay. Nidi, ala, Oh. di bakal matiyag paison lakay. Apay day tangay. Itaray naksalaan ni hospital Mayla. Pang-aasem. Sige nga ron, mabit lang tayo na dumawat itutulong ka nagiti amok. Tapno at na pang pa-hospital ko kan ka. Kit na confine nga rudin ti asawa ni Nana Mayla tatang. Weng. Integ konde kakaisyo na kwartak. Iso ano adda maitid nyo tulong. Inkay ito pasyaran di ospital. Sige tatang. Abay na itid ko kada kayon di kwarta tatang. Tada kayon ti mangitid no bilang mapan ni Nana Mayla ijabalayaw. Saan amakarwar ija ospital na ijay. Taawan mang bantay ija asawa na. Iso asikan tulangan ti mangidanon ititulong mo damyan. Sige nga ro tatang. Tulungan tayo ida. Takaase mo ni Mayla. Tumulong tayo.
Aginggat kabailan tayo, bro. Pasensya kayo na tabasit ti may tulong minana mayla. Adabasit akash kan nangyag kami ti balo niyo. Ay na, agyaman na kruse. Ay, nasaya at kayo at tao. Oh, dapat tinapingin nyig minana. Nara. Agyaman na ka. Mala, ay, tagay ada kayaw. Pakibantayo mambi nila kay ko, tada papanakbiit. Paparan nyo ayan, nana. Nakagbero kiti pagsayaatan. Sige, pakibantayo pa nila kay kuwan. Mabiitaklaan. Agsubli ang pula dagaws. Agyaman aktalta kay Jose Damian. Pangasyo, taldinak pamparawang agmay-may sa. Wen tata. Damian. Awan mo to ni Nana Mayla. Unyaro, kuna na mabila, yumawan mo tan. Agbati kan sapay lang taw muna akon nga agawid. Tama nga no agtudong. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Anya, panawon nak dito. Kapilitan ng atan eh. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Sapay nagado. Lidak pampanawa na pangasyaw. Oo, tata. Di ka matanagan. Jak pumano aging gangaawan ni Nana Mayla. Mala, mapan kang Rose. Umuna kang nga gawit. Agbati ak pala dito. Sige tata. Umunak pa'y Tada pa'y aramidak ijabalay. Uray tadamat ni Damian nakadwayo dito eh. Sana kayo apanawan. Agyaman na agbalasang ko. Nay, dagito'y plastic bottle sa naginuman niyo. Nudiyo ka sa pulan, alaal ka unwan. Wala. Anyat ko kuha di tayo. Umay ka man agtugaw. Pumalag na kalita. Makaulaw ka. Sayang dagito'y plastic bottles, kin plastic cups yaw. Alaal ka dagito'y. Tata, di na kay mangmangag ni Nana Mayla. Saan nga agtal-tal na tayo nga sa awang. Manipul alta kami dito yung ospital. Saan ang makain na, pumanag na, tila mapidpilot na, kuti-ikot nga minday nga asawang. Nay, kabsat! Naibusan ta dextrose mau. Ikatantan tasukatan to dagiti nurse no madamdama. Ikay manijay. Manlakibiyang kayo man. Di pasyente yun lang, di pakibiyangan nyo. Sana tila makalkalikot yun dito. Di kay katagyaman na tulungan kayo. Ni, tata, makiapan sa amot ni Nana Mayla. Sus, Wala. Kasta na nga road. Mga babaeng. Tulungan. Nawaag. Sak, tiririyawan na dito. Iswabay baya. Gusto may noong tanda tapno ang talnan. anya? Tata, magawid akon. Ayan ni Nana Mamayla. Diyak mo, tata. Pumanag namot itay dito. Napansay di bangir award. Nay, day jay magahan, tata. Adda iti kama ti may sa pasyente. Nakadumog mo ti jay. Addan sa pidutan na. Kukuha nyo dito yaya. Ikay manijay, makarangrang kayo mat. Dugakan nyo di maturaw. At ang garod pidutan. Sayang na gito na may bulan. Mapaling nga ila ako na gito yung plastic. Tumakdar kayo man, di ba? Ha, tata. May tugtog ni Nana Mayla iti-iking tilando katawa. Anday. Anya ka man di ko mabagbag na kaya. Di ka lang makaid na kami. Ay, tulugan na. Mangayap kayo, hindi nais. Ay, doktor, tulugan na. Ha? Tata, natalimutan mo ni Nana Mayla. Nait ko. Ada ka dito yung ospital. Nagsakit timuging ko. Gagangay na. Tanadait nga ron. Dakil kami di suga na. Iso dinait na. Kuti-ikot ka ngamin unay, Mayla. Dahil tati bunga ti kinakuti-ikot mo.
lakay. Hala, agpaimbag ka. Tanlo makaruwartan dito ospital. Tanay, nimbagalak mo tayo. Hello, Openg! Ada akon, naimbagan akon. Ha, Ay, pastor ka na kun ataw mayak manin ang trabaho. ay, nasaya at matay may kakaka. Ala, sumrek ka. Kat alam amin ang nagiti kagawaam diti balay. Ah, anyat kayat mo asawan. Inyem pakimin dagiti gargarat mo. Iso aday talamang bagkatan taramidam kaka. Ladingitak nga magawid kan. San kan ngagtrabaho dito balay? Tada naduktalan may iti asawak. Ha? Naduktalan niyo nga? Nakitak dagiti alahas ko iti bagmaw. Ladingitak ano kinalkal ko ti bagmaw ngamdakkel ngamin ti atap ko asika tinangala kadagitoy. Ah, Ay, saan kalagayam ako tikot, Mayla? Agtatakaw ka pa'y gayam. ha? Kwa? Ang di kag tanag, tasanda kan nga idarom. Basta pumanaw kan. Kat sapay la kumata di mon aramidan iti sabali ti naramid mo kada kamay. Ay, kwa? Ay, sure. Nasulisugak lang, Openg. Nagpintas nga minday tarilo kan sing-sing. Kunak na isublik tumalangkan ka. Buludik kumalaang. Ay, pakawanan na kumaupeng. Nala, ikakidala na nagiti gargarit mo ta pumanaw kan, Mayla. Pimanaw nga rod ni Mayla kat manipot iden saan na nagpakpakita kada kami. Ta siguro mabain, gapoy ti naramid na. Kat bayat ti panaglabas ti aldaw na damag mi anaatake ni Mayla kat saan unayan ang makapagna. Isu nga dalatan iti uneg ti balayda. Alakastan ti pagayam mo, Openg. Alakat leksyon dayjay para itinagbalin a katulong yo. Pag nakman na dayjay, napasamakan kwa na. Kat bareng saan nan nga ulitan, tinaramid na. Tangamin nakis takaw. Wano agala iti saan ako kwa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Openg. Dito'y darama tayo. Hello, naragsak nga aldaw iti tunggal maysa, siyak man na ni Manang Yabianang, amang kabkablaw kada kayo iti naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama ita kat manipod ka ni pagayam nga Elmo, sana pudpod no anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Bianang, dahito ipadramak kan ka kat saan ko akapadasan, nudi kat kapadasan ni apong ko, apanaganan tamatan iti Tino. Kabsat di apong miabakat ni apong Tino. No read, no write ngamin ni apong ko alakay, iso asyak ti pinagsurat na iti kabadasan na. Naglaklakay baron ni apong Tino. No apay nagbaka baro, iso ti istorya akan ka. Rugyak tag salaysay, idi kaubingan pailangang ni apong ko at Tino. Oh, Tinong, si Kamagayam, sumber ka. Ni, adam sa nga ili ni Mary. Makaisturbo ak sa amot lani. Ay sos, kasla di ka pailan na irwam. No kasla bumalay kami mutan dito balay ti gayam me. Alalaw may kakiting. Mere, ada sa nga ilaim. Oh, Tino, nasaya tayo may ka. At dadagiti gagayam ko. Ay, ala, umay kan Jenny, makadisturbutan ka dakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo Talaga anaangaw dagiti gagayi mo, Mary. Talaga kas tadagitado ha. Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay may. Wen, Mary, tao umay ko'y pakada ti idadahanon mi kuman ka ni tatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen, Mary, oray gat agayan ayat tamot tayo. Agkasarta na. Ah? Kwa,
Ala, kinilat nakmatino. Kasaradagusan, 20 pa latitaon ta. Nalakadaw day ta pa nag-asawa, Mary. Dagitin pa'y katauban ta, kit nakaununadan. At dan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta matang. Sige, takasaritak da mamakan pa paano anya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na makiasawa. Sige, dumanon kay Tontino. Ngam no di dapay kayat. Ladingitag Tino ha. Ngam, jak mabalin na tubngaran ti pagayatan dagiti naganak kanyak. Sapay ko matamawatan na. At manay, taumay ko amun ti desisyon dagiti datakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang agkasarta. Kwa, Wantino, iso nga ibagam ka ni tatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Agyaman ak, Mary. Agyaman ak unay ka. Sige, sige. Ta ibagak kinitatang ko, ta dumarong kami. Sige. Nakasaganan tayo nuwang kan baka maparate. Intong kaaldawan ti kasaryo kin ni Mary. Tulagan tayo pati kasar atatang. Kaiso nga raod. Ala, intang nga raod tapno mapagsasaritaan ng ti panagsimpayaw iti kaayal-ayat mo, bro. Saur ka, Mary. Wen nga rod saor ka talaga, Mary. Ha? Ala, dagiti adwa. Rugyandak man na nasidiran. Kasano? Di kag tungtung pal iti tulagan. Nakitultulag ka pa'y lang nga rod no di mo matgayang matungpal. Wen nga rod, kunam nga gigiddan tayo at talo nga agkasar. Ngam di ka matagtungtung pal iti saritaan. Sorry, no pakabasulak ti jakpan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat nga minti kayat mi iti nobyok. Kastamat tandag iti dadakkel mi. Di tanto matlakan no ti turong mi. Iso nga isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saor ka kit di Please, maawatan dak ko ma, Jenny, Lani. Di dak gurguraan. Pangaasyo. Awan mo ti agbaliw nga uri adanton asawak. Kan gayim kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabalasang kapay. Sa balin tulat tanod dan asawam luka. Ay ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Ang mga no sumapul iti sa bali nga sawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kaguratak lagi ti gagayim mo. Pasugnod dala kanyak dayjay Tino. Iso adi ka madanagan. Mary, Numabalin nga min. Awan ti umuna kan maudi kada kami ang makiasawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya ngay nga ron. Nairanranamat nga umununak ng isuda. Padya kamawatan dak tumatla dagiti gagayim ko, Tino. Iso nga wan ti rumba nga pagdanagam. Hello, Tata Bistre. Nay, si kamo gayam Jenny, balasan ka. Adda ka din ni Tino? Ha? Apay? Anya gagaram iti anak ka, balasan ka. Adda na patag nga ibagak ken kwa na, Tata. Adda ka di? Uwan, adda. Ay sige, sumrag ka. Umay ka. Umunag ka, balasan ka. Awisan ka kumaiji balay, Tino. Adda okasyon. Anya ti okasyon, Jenny? Basta, maamwam to. Alan, mapantan ije balay, Tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary ije balay. Kasta ka day. Sige nga raw. Mabilaan ta grubwatak, Jenny. Itay pala umininom tayo tarak. Awan matlangan. Dagiti daddo mo pa sa ngayon. Kasangay mo. Duduwata la dito balayo, Jenny. Kunam nga umay ni Mary. Ayan na nga. Ay na, sumangpet dan to inton madamdama. Paumay da siguron. Orayan talat tanwan. Jakon inserateri daw.
Sumrakdan tulatan inton sumangpet da. Nagpasaklot ka mo tan kanyak, Jenny. Ang mga Jenny? Ada akon. Apayakas na tila ngayo. Ay, nasaya at adda kan, Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga gayatakan ka. Ngam, nasakitan na kay ni Mary ti inaram mo. Angam, saan pa'y anala daw ti amin? Saan kayo pa'y matanagkasar ka ni Mary? Adda pa'y gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga. Nga agayatak kan ka, Tino. Lanay, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayam mo tinubyak. Jakmat siguro pa kabasulan ti panangipudnok itirignak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang irukma iti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadanin ti kasarmi kini Mary. Amok. Awang pa'y tinapasama kada kayo, Tino. Iso nga irukmak ti dayaw ko. Basta maayat naklaeng. Naimbang nga oras mo, darling. Darling tarupam! Anay ko. Apa yan? Anya basol ko, Mary. Di ka naging dede mo, traidor! Manangalilaw! Mary, please, lukatam ko matay ito eh. Please! Manangalilaw! Please! Asinatan! Di kan kaya! Umadanin ti kalay sa ta, Mary! Sumapul ka niti sa baling asawam! Manangalilaw! Agsinatan! Anya? Day tanga, Meg. Tagdi mo linapdan ti gartem mo itilasag. San mo tas syakti masidag? Isuda ti imay ng sulisog kanyak tatang. Katirigat na, si kamay ti daka sa itan. Anya nga, kagura na kanyinubyam. Apay kas jay. Apay kagura na tatang. Kit isumat tayo ayatag. Amumag nga aggagayam dagiti talaw. Anya amum nga, no tila indandanon tan ijagayam da. Apay kas to'y tatang. Sana mabalinda ito'y. Masapul ang makasaritak tinubyak tatang. Masapul ang maurnos ti amin kata kami. Umandanin ti kasarmi kini Mary. Ala, inkag pakasikin ko na. Bareng kasyan na ka, anak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang minutos. Anya nga min ayat masapol mo kinkwana. Di nakametlakayat ang makasarita ti gayem mi. Wantino, iso pumanaw kan man? Saan ka matlakan na mapagtal ka na lalaki? Saan ka napudnoy ti gayem mi? Lani, Jenny, anyat imbagbagayo ti gayemyo. Apay kaguranak batan. No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayem mi, nagbiddot ka. Wentone, ape nga minadi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaang. Amok, pinadagas nak iti gayemyo, Jenny. Lani, di yung kumamataramidan ti kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wan, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibaga iti gayem mi? Apay kasta kayo itan kanyak. Kasla kaguratak. Idinto tayo di. Kada kayo pa amis mo ti Ustan! medya. Pumanaw ka kay din, Tony. Saan na ka nakasapulan ti gayem mi? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkano kayat ti makisango king kuana. Tata Bistre. Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkano kayatan. Umadanin ti kasaryaw. Aldaw laangan ti moruray balasan ka. 5 lang aldawan, kasaryon kini Tino. Aywan, at to'y balasan ka. Papay ti anak ka. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanon day ti asingseng. Ikatan yung tula ka nun, inton kaaldawan ti kasaryaw. Tata. Alad, awate mo. Isuot mo balasan ka. Ibagayo ta isuti umay makisarita kanyak tata. Ha? Sige nga raw, balasan ka.
ibaga kinitino. Apay, Mary. Anyat problema. Ibagam ko makanyak. Tapno amok mati kalkalintagak. Sigamat nga mintino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Siya kumamot itong gamita, Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Uwan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Ta nagpasulisugak. Ngam tinggam kumamot at isad ko, Mary. Pagkasim kumamot. Sige, Tino. Danggag tiyan yaman nga ibagam. Aw-awi sandak da Jenny kan Lani. Agpakpakaasi da Tino. Maudi ka nun apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga rodon inton maminsan na aldaw. Siga, Mary. Basta gan nagkati pa pa naman. Abay no sumurutak man. Ala, saan ang Tino? Agbatikan. Amo matanda iti gagayim ko. Naimon da unay no adda ka. Iso agbatikan Tino. Di kagdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise. Sa dino nga minti papanan nyo, ya. Iti ka no lugar da Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Agan manad ka kung mga ron, Mary. Di ka kumapalubusan. Jakat aguraan da ka dagiti gagayem mo. Nakasuotin kang kati wedding ring nyo kini Mary. Talaga kas tatang. Tapno saan nga arman ti sabali ni Mary. Naitalin iti pusok ni Mary kunak man langan. Das ayama day jaya pang tinglam keng kuana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta. Nunalpasan ti kalaysa. Parbango ng Chino. Di pa ilakan no simang pa damere. Kung dagiti gagayem na. Un ka nung tatang. Kastati ko na dagiti dadakil na. Ay sus. Ay, kasano nga rudeng ngayon? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamawan pa ila dyan ubyam. No di pa sumangpit. Itantan tayo pa lang di kasartatang. Urain tayo ni Mary. Tambangan no adala nakataktakan na. Kuwan kapilitan na kasta. Barang sumangputan aging ga madamdaman ni Mary. Sino na ko? Sino? Apetang. Mapanta ka nun iti balay na Mary. Takayat ka kano ang makasarita dagiti datakkel na. Wantang. Mary. Apay ka sa tilangham asimbango kanyak. Kasla saan ka naragsak? Mary, agsao ka kumang. Anya ka dito parikon. Kun apay nga, itakala na gawin. Pakawanan na ko, Matino. Sana na matuloy ti kalaysata. Ha? Anya? Apay? Kan, isubli kong dahito yasingsingkan ka, Tino. Ha? Atoy, lading itag. Saan gayam asikat ti pakiasawaak? Tadan sa bali nga ayatag. Anya? Mary, di na kumamarabakan ni tikasta. Pang-asim. Amok, siyaktay ayatam. Andan sa bali nga ayatag. Kanada pa yan napasama kiti nagbaitan meeting, no? Sorry. Pagawanan na ko, ma. Kan, inalayo ti subsubli na asing-sing lolo? Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Dwa asing-sing dadda ka lagi tiramay ko. May sayti ka nawan. May sayti ka niging. Ay, Jakam mo. No sinugsugan na kita gagayam na saan na makiasawa kanyak. Unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary. Tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na niya. Pasabak. Abok. Lolo,
Agsangit kayo matan. May palagi pa na yung tinapalabas kanya ka po. Kasi sila maririk na kumanan, tinarik na idiimba, tinak ni Mary. Lolo, nabayagan day di pasamak. Di kay pala nakalipat. Apo, si kanto may tila sa salunsunan. Nisuwa, may palagi-blagi nga rin tinapalabas kanya. So, naglalakayak amaraw, apo. Nasamaw. Ang sabat to mo lang tinalan may ganamerang. Napayak ka po. Kasi nagbabawi kadi nangasawa. Kan, mabalin nyo latamot ti mga asawa no kaya tiyo, lolo. Mabalin pa'y. At tanan, manikong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdaya par. Saan tadwa kami itong agdaya par? Tanan, lakaya ko na po. Lepasebo, natasuran mo kini manang biyanang, apo. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y luwa sing-sing tito ramay ko. Lolo, ariglado. Ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Apong Kualakay manang biyanan. Agyaman na kiti anos mo kastamatan dagiti kakadwam ngagdram-drama. To'y pagayam mo, Elmo. Nala, pagyamanak met ti anos mo anang ilanad iti kapadasan ni Apong mo. Katsapay la kumata na salon at akanayon, tapno adu pay atawan ti panagbiag na di tirabaw ti daga. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Elmo. Dito'y drama tayo. Naimbagmanan nga oras yu amin papagayam, shout out kada kayo amin. Naragsak ngayon kay panagdengdengag kan panagbuybuya itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kani pagayam taya Julina, sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan a Julina. Agtawa na kitan iti 40. At damat kapadasa kiti biyag nga isutin na kipadrama kan kaita. At day di nakirelasyonak. Nagin inayat kami iti husto. Tiyam mo kag nanayon day di kinaragsak ko iti sidong ti lalaki nga inayayat ko. Ngem, dimteng ti pagbutbut nga. Ti panangibati ti lalaki ang nakasikog kanyak. Tadyak ilibak, at daan iti asawa ken anak ti lalaki ang nakasikog kanyak. Awan tin libak na idinagdaton. Ngem inayat kulata. Sana nagbalin at ubang wano lapad kanyak ti kadat pamilya na, iso nga inaklon ko kat inayat ko iti husto. Rugyak ti agsalaysay, idi kay paspas ngay ko, iti anak ko. Ala, gusto na ko. Agatas ka naman. Isunan. Apay aya anak ko. Ayat sang sangitan ti apo ko kaya. Diyak nga rodam mo, nanang. Di namat kaya ti agatas. Agsangit mo't lapta. Nanan, yag mo man tasyak man ti mangisala. Yagmaw. Ay! Bayam, anik na natiligat sa tagibay nga wala asawa na. Ha? Tatang. Hala, inkakit agluton garda. Panawam tanak mo dila. Tabukodan natiligat sa tagibay iti ubeng. Kasano ang makamirit nyo kasta? Umegan. Ay, anak ko. Ala, panawandak dito yan, nanang. Mga noong na kayo manan ni tatang. Ala, paspasin siya amla ko man ti amamuan. Oo, nanang. Madlaw akaguranak ni tatang. Ang aman niya nga ron. Aklo nagkatigasat ko. Basol kumat ngamin. Diyak din nga iti pang magbagayo kan ni tatang. Sinupring ko ti pagayatan niyo, nanang. Di ka kadimasyan iti anak talakay. Kas jay lang arudan tinagbanagan na, kasla iruruman mo ba? Di na lang amin mawatan, garda.
Kaya't ko lang nga iparik na abasol na lang, no apay ang nagbanag akas dyan. Binagbagaan ta itinamin ado adaras, ngaman niya tinaramid na. Sinukir na ta. Agdadata asa asawa di lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamin tol-tuloy na lata tinakisinsin narakin ko na. Ay, Iso baybayam, tapno maamiris na tibidot na. Sigurado ka, Rulay. Agayat kalat takin ni Julina nga oray naganakin abalasa. Wen tata Berteng. Ibilang ko to kaspud nung anak ko timpas ngay na. Kasano nga yung mapanagnikam dahi ta, Rulay? Pasensya ka na. Gagangay iti ama akas kanyak ti agdanag para italak na. Mawatan ka tata. Ngamtap no mamati kayo ti bagbag ha. Panagnagak day tata Berteng. Ha? Kasano, Rulay? Ikasar ko ni Jolina, tata. Amangan numakmaklaat ka lang, Ruli. Amumot, adan anak ko. Ape asyak pa'y tinapilim apagdatunan. Gaputay ayaten kalat ta Jolina. Ha? Kinapudno na. Idi pa'y lang adali mo ta panagayat ko gan ka. Nagbainak laan nagdaton gan ka. Taamok nga danubyo mi tiday di akong daway. Ngamita, amo ka nawayakan. Damag ko nagsina kayo ni tinakasigugan ka. Kan damag ko nga dan asawa kan anak na. Pudno ka di? Uwan, Roli. Ngam, maawat ko tinagbanagak. Agbabawi akman, ngam naudin ti amin. No kaya din ikasar ka dagos Jolina. Ay ayatin ka kami na talaga. Nga ore agdan may isang anak mo. Saan na nagbaliw tirit na ken ka, Jolina? Ay, jak pa'y lama desisyonan day ta, Aruli. Jak amo ti sumbat ko. Ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot iti day ta. Ay, saanan alas kan nga panupanunot ka pa lang. Aklunong kay din ni Rulay. Tatang, Oh, abay. Di mo ko na nga agpangi-pangi na ka pa lang. Ha? Saan mo na bagay ti kundi pili ken kundi pangina, Julina? Tasan kan anasin abalasang. gapo ka di takastuyan tinagbanagak. Awanan karbungak ngagpili iti pakiin na yatak, tatang. Anya pa'y lati di mo pangayatan kin ni Ruli aya. Nasingpot kin nagagit mo abaraw. Baro iti agdama ni Ruli, Julina. Saan abaro iti kalman nawatam? Ha? Aklunong kitang tagkasal kayaw. Di ka lang kagyamanan, tadapay naayat amang ikasarking ka. Nga uray kasta tinagbambanagam. Aklunong mo ni Rulay. Ganya ti panggandang mo, iso ti masurot anak ko. No di mo kayat ni Rulay, ibagamkan ko na ati pudno amarikrik nam. Ay, nanang. Wanya, kayat mo ni Rulay wano saan? Sa bagay, awan madkit di ti makunakkan ko na, tanagagat abaro. Ay, jak amo, nanang. Aging gangamin itakot ti payla amat ti anak ko ti ay ayatek. Awanan day jay alalaki eh. Imadayudan iti pamilya na saan aya? Nanang. Di kan mang namnama iti pamilya do a tao, anak ko. Tadi na kan tumabalin nga ikasar day jay. Mga barwanan kan. Kat adakan ka amang edeng no aklonam ni Rolly wano saan. Sika ti mangedeng Jolina. Saan ajay amam? Hay, awan pa'y naimas amasida. Takasano, awan mo ngamin anak. Amang yaon kada tao iti kinariga ti panagbiag. Ha? Takasano, di mo ngamin nagpampanuno ti daddo mga anak dita. Imbes at ipagsayaatan tinaganak da ti panunutin da, saan ta jaymot pagragsakan da ti pampanunutin da.
Bumawi akto, tatang. Bena, awan lang mukon, Julina. Naladawon di amin. Awanan tinapinta sa masakbayam. Iso makiasawa ka kiteng. Nagyamang ka kiteng. Kaya't nakalatan ni Ruling nga ura adan anak mo. Kundi pili ka pa ilang mag. San ka mo tinanasin aw abalasak? Diyak ayayatan ni Ruli, tata. Ura yun Tinapatag. Adda mga langon king ka. Adda mang suporta kada kayo iti anak mo iti kinabalasang. Agdesisyon kan, tanay. Marigatan akon amang ipaay iti kasapulan yung agina. Kasyan na kumamot Lakaya kon day. Marigatan akong nagtrabaho. Anya, makiasawa kan ka ni Ruli kunam anak ko. Uwan, ananang. Inaklon mo na ya. Uwan, nanang. Abay, ay ayat mo ni Ruli. Kunakman no di mo kayat ako nam. Diyak kumakayat, tawan na rik nakkankwana. Ngam kapilitan, tapno maya dayo akon kan ni tatang. Ha, Diyak kun maanusan adang-danggan dagiti ibagbagana. Isa makiasawa aklangan kan ni Ruli. Ay, agawaam nga rod ka gurnong, Role. Huston to, nagkasar kayo ni ti babae nga asawaam. Aggagat kang agpasada, tapno makaurnong ka. At daurnong ko nanang. Umdasan da ya pagkasarmi kini Jolina. Kat, numalpas ti kasar ngay. At dan busbusam ng pamilya, nang runa ka da instant nga anak mo. Nanang, anyakay ka di. Saan kumamot akas tati pa nagsasauyo Si didengag dagbaling nga asawa. Kanyang kumatida kasi timbaga kagpay sumat. Nulabsan tagsarita, birhen ka pa lang, nga madan instant nga anak mo. Anya nga dayta? Nanang, Ay, biyag aya. Talaga nga doon, dagiti mananggun daw, ay babay. Kadwan tiwae, sita na babay. pasensya lang ko ni nanang ko Kasjay na lang dayjay ti damo. Yung nagbaybayak, sumingbat tumulahag, Jolina. Di ka madanagan, maawatak ti inam. Pudnumat ngamin. Nagado ang babalasang amabalin mo nga arman. Ngam ape asyak pay laang nga daanan iti may nga anak. Basta sikat kahit kong asawaan. Kat ulitag man nga ibaga. Ibilang kunto kas pudno anak ko ti anak mo. Kas dati ginapatag mo kanyak, Jolina. Anya nga abalayan. Yawi din ni Ruli ti anak may. Ta inkasar na matay. Anya pa'y ngay, kapilitan Ipaako mo iti anak ko ti responsibilidad mo iti anak mo, abalayan bestre. Ha? Talaga kas tabalayan? Agora ka. Abay nga naggayad talibem. Di mo sama kaya ti anak ko para iti anak mo. Laglagi pa abalayan. Ni Rule ti agpatay launay iti anak me. Wen, amok day ta. Masurunak nga rod. Tanagado ang mabalin ng asawaan, ngamjay pa'y. Ay na, makasauak man nga tan. Sige, inak malangan. Tatang, nangag ko amin nga magbaga ni nanang kada kayo. Mabainak samot nga agawid iti balayda. Di nakayat amanugang. Manya saan? No di na kakayat, linapdan na kumati kasaryo itanak na. Ngam nalpas mo ti kalay sayaw. Iso di kag panunot iti kasta. Agawid kayo kidain iti balayda. Agyamang ka, tanadungo ni Rulay. Patpatgen na ti anak mo, nga oray saan mo't ang nagtaon kong kwa na, Jolina. At to yung tinapasada kiti nagmalam. Aggatang kamutin iti kagawaan ti anak ta, Jolina. Ay na, agyaman na, Kruli. Sumagmamanon abulan ti panagdan natang nagtali na idlat ti kinadungom kada kami iti anak ko. Di ka pulos nagbaliw kanyak. Kada kami iti anak ko.
Anak ta ko Anak ta, Jolina. Takasla anak ko magtanda anak mo. Ay na, agyaman na ka talaga. Ay ayatan ka unay. Sapay kumatag na nayon ti kinadungom kada kami. Rulay, kwarta man. Ha? Tatang, awan kwarta nga gam ko. Itid ko ngamin amin kini Jolina ti mapaspasadaak. Apay, awan la iba bade makwarta mo tan. Awan tatang. Inkay mangiba kini Jolina. Ay, sanay. Imot na diyang anak ko. Ibagbaga na pagbisyok ti daw-dawatag. Saan mag? Hey! Api-api na ayabandak diti balay tatang. Kan, asino ti akin lugan iti nakaparada iti sangwanan ti balay. Ala, sumbrek ka. Tapno makitam no asino takin lugan iti dayday. Umay ka. Kumusta ka? Rodrigo, apay nga da ka ditoy. Kaya't nan nga urnusin nyo ti amin, Jolina. Nabayag magaya man. Anabalo to'y ama ti inaunang anak mo. Iso ang mabalin yon ti agden naman ay. Anya? Ala, apay nga kastamot hindi bagpagayo tatang. Napimpintas ti biyag mo nun ni Rodrigo ti pakidinam. Bimak lang magaya man. Ado gaya man ti negosyo na. Ado ti pagkwartahan na. Saan ang pagpalastog? Gambulnuti ko na ni tatang mo, Jolina. Sorry, no pinanawan kay de. Natayan da asawa. Gapoy ti sakit na kanser. Mangrugita man rin, Jolina. Rodrigo, adan asawak. Kat adda pa yung duwa nga anak mi. Magdamot may isang anak tasan ka di. Agsublikan kin ni Rodrigo, anak ko. Tanay. Manong atawan nyo nga agdindin na kinarulay. Ngam awampay mo nagbaliwan ti biyag yaw. Manumala mapaspasadahan na itinaldaw ngay. Sang kasapol, sang kasakmul mo iti matgilan di asawam. Isu asinam kiday. Uray tako na mag-iday. Ani Rodrigo magtiayatan. Saan aya? Saan? Ni Rolly itantay ayatag tatang. Sorry Rodrigo, di kan kayat. Ay ayatag ti asawak. Kat nagkasar kami pa yan. Ay, saan ka pilitan? No di na kung kayat, Jolina. Gamkid daw nga lahi kong danakta. Agnaedan iti balay mi. Anya? Pagkatalik tanakta, itad ko amin nakasapulan na. Agbiag to, ananam ay iti danakta. Sana bali, tadamutin duwa nga anak yu itasawam. Saan akas ka rin at ipampanunudam nga aramidan lakay? Nalakaayamat ti panagsinadag iti agasawa kat nagkasarda. Saan aya? Ani Rodrigo ti imuna anubyo to'y anak ta. Yulina, di mo't ayayatem lata ti imuna anubyo. Jakon ay ayatan ni Rodrigo tatang. Ni Rolly itantay ayatag. Eh, panunutem ti masakbayan. Napintas ti negosyo ni Rodrigo itan. Baknangag. Isungag sublikan kang kuwana. Agpanunot ka mamit lakay. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y ammo mati. Ay, didak man isuraw. Amok talaramitag. Nagkasarda Rolly kan Jolina. Apay pag sinaam ida. Di oras man nagkasada. Sinaan na. Mabalimbag. Manjak, jak kayat. Yeah. Ni Rolly nga rutay ayatag itan. Jak marami ti bagbagayo. Jak kabaulan na sinaan ti asawak. Na ay. Danga. Di mo usaran tapanuno mo. Sinaan ni Rule ko naglay. No ipilit mo ti kayat mo lakay. Sinaan kamatan. Ay. O anya, Bakit? agpili ka. Pilitem ti anak ta makisina ka ni Rolly. Wan kunam ta sinaan kamatan. Agdalaw akon kunamsa. Ala. Saan nga rutan? Saan? Bakit? Kasta unay ti panang pilit ti amak, asublyak kanon ti ama ti inauna nga anak ko manang biyanang. Ngamjak ingkas kaso. Nagsasarita kami at aloy ti asawak kan ni Rodrigo, kat
Napagnumuan mi asuportaran lang ni Rodrigo ti anak na kanyak. Ngamkit di, jak impalubos amaala na ti anak ko. Kat ti pagyamanak, tinulungan nak ti asawak anang ilaban iti anak ko. Di na kami binaybayan ni Rolly, ba nagapagyamyamanak iti kastaunay. Gapo tauray sana pudpud nga anak ti naunang anak ko, impateg na iti husto. Kat ita, adan iti kolehiyo dagiti anak may. Naggraduar meten ti inauna nga anak ko, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, ti pagayam mo, Julina. May saka nang ipanagnak, ani ayat, kat masursuro ako nada. Nang runa, no pasig a kinasaya at ipakpakita, wenno iparparik na tay tao amasaknan kan ka. Tatay ko nada nga rudan, ugali ti kang runaan nakitaan, saan kat atila nga wenno akinruar apasat ti bagi ti maysa a tao. Makaisa makmat ken ni tatang mo. Tano asino jay pakairanudan na. Isometten tayan ti simpat tiyana. Jay labagi na ti pampanunutan na. Ket dinan pinanunot ti ibu nga ti kasjay nga aramid na. Ang malakablawan ka. Tanakasarak ka iti lalaki akas ken ni Rolly. Anak kasingsingpet ken nakadungdungo nga asawa ken ama dagiti anak mo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Julina. Dito'y drama tayo.